Mama Ola, Mama Jia, Mangga Kapayun. Bos Pertalite yang punya mini pom. Amin. Yang punya mini pom Mama Jia, amin. Mama Ola. Oh aik, oh aik, oh aik, oh aik, oh aik, oh aik. Alah, alah. Ada nu sabar, ada nu. Papa Iki. Mama Iki. Alah, alah. Sore Pak Eko. Sore. Tapi kanggo demenan. Revenge. Duit biru eman. Dicopot lambene. Entok jutaan nih. Kaya duit keselang gambo bapakane. Spesial masih pastikan merugeti. Bukan baik hatine, duwe lagi sampeyan, doyan tuku sabi online. Bakal mengimatu, kaya manuk hantu, sing diluru tanggane brutu. Terus Nabungin ning barisan. maksudnya Pikirane duit campur sih. setan apa tuh? Anak rapi panti pengen belanja kulit. Duwe laki jahat ning hati. Kula duwe laki mabok tanggane brutu. Wong lanang sing happy hati kula sinapsu. Tapi kanggo demenan duit biru eman. Dicokot lambene metu jutaane. Kaya duit wis lang kambo bapak. Terima kasih Bos Petey. Terima Bos Petey, Bos kasih. Petey. Eta lagi ngunduh Petey eta. Oh bos Petey Ala ala. Mama terima kasih. Mama. Bukan baik atine, duwe laki sampeyan, doyan tuku sabi online. Bakal bengi matu, kaya manuk hantu, sing diluru tanggane brutu. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah menang Petey. Ibu Bos Petey. Duit ladang caloan, antoke ning barisan, pikirane wis campur setan. Hai. Pengen belanja kulit, duwe laki jahat ning rumah cio. Kula
Bade naon deui ieu teh?